najbolji u atletici i o tome sam razgovarao i sa generalnim sekretarom Atletskog saveza, pa mu govorio o rezultatima koje možda i on nije znao. Ali u osnovi sport mi je drag, bez obzira na to kojom vrstom sporta i naravno kolektivni sportovi, pošto sam odrastao u vreme kada je nekako u Srbiji kolektiv bio važniji od svega i otuda naši dobri uspesi u sportovima u kojima nas ima više od jednog na takmičenjima. Zato sam često video naše, čak i svetske šampione kad odu na veliko takmičenje i osetim da su nekako sami i ne postižu rezultate koje su postizali na treninzima. Tako da, uglavnom, sportove u kojima, i volim sportove u kojima ima golmana. To je.